Floyd so resignile ke ku-EFF as i-deputy yayo i-membership yakhe akasayivuselelanga uthi uyojoyina i-MK party. Tindzaba letibhlungu leto nangabe umlandzeli kwi-EFF ngoba Floyd uyi-engine ye-EFF. Angisho ukuthi labanye babalekile but i-role ayidlalile inkulu kakhulu. Utokhumbula ukuthi ufika ku-EFF besingamadi kahle. Umuntu lo wakhe ligama ku-ANC uMalema uhamba wofoma le party and beku right ukuthi kube nguye lo hamba phambili ngoba bekwatiwa yena. So Floyd ufike ku-EFF wadakhela lakhe ligama sacala kumati sacala kumhlonipha sakhona ukumbona ukuthi ucabanga kanjani yena nyalo uyatibona ukuthi sokukhulile uyafisa ukuthi naye abe yipresident nganyelanga but angeke abe ipresident alapha ku-EFF Malema akhona because nyalo utokhumbula ukuthi nyalo EFF ito ya conference bekade imisele ukuthi uyoya toe to toe naMalema kuze ukuthi naye abe ipresident wathola ukuthi EFF ngathi icoshe labantu labasekela Floyd. So Floyd akasasinayo kahle isupport lengamenda ukuthi amelana naMalema. So lento leyo imlimate kakhulu imbulele kakhulu that is why ahamba ayojoina iMK. Ku-MK MK ngicabanga ukuthi ithatha Floyd ngoba ifuna kubhadalisa utokhumbula ukuthi Zuma lesikhathi ay president boMalema ngibo labe bamfaka under pressure. Okay nabo bo Floyd but umuntu lobekahola lento umuntu lobekane anger bekungu Julius ukuthi bamfaka under pressure bambita ngamagama obaba Duduzane yabona Dudumini Zuma bathi uJohn Dudumini yabona into efana le so kumdzelela lokho so Zuma akaculi sitha sakhe uyasonzeta kancane kuze ukuthi asibulala and kubulala Malema kumthathela Floyd na uthathe Floyd fana ukuthi uthathe budodza bakhe kufana ukuthi so umnike inyongo nase kangena uvela lahla umthwalo akusasebenzi akusendi lutho umbulele umthathele lempesi noma ayifuna akasayithola uthethe ufihle konke wena akakhoni kwenda lutho uyafuna kudlala imatch but akakhoni uthethe konke umbulele vele utokhumbula naye Floyd uyafuna kuba ipresident njoba ngisho yabo ngoba ku-EFF ufike wakhula vele ukuthi angaba ipresident njoba labanye bajoyina ama party bafuna ukukhula Malema uhamba wokhula kuphi ku-ANC yabona watendela kwakhe boMayimane ukhule kuphi ku-DA utendele kwakhe na Floyd uyafuna usilenyelanga akhule naye abe ipresident but EFF kulesikhathi sethu asiboni iphatha because ayihambisani naloku bantu base South Africa labafuna ukuthi kwendeke yona isupporta bantu bangaphandle more than ma South Africans yabo so lokho kwenta ukuthi kungabi lula ukuthi iphathe ngaphandle ukuthi ichintshe lo mthetho lo manje iba arrogant babese sebashayisana nabo ngetinhloko lapho ukuthi emadoda kuze ukuthi siphathe ake sisendeni ngalendlela uthola ukuthi bathi sina sendi ngalendlela le senda ngalendlela le uma ula uhamba ngemgomo yala na ungafuni imgomo yala ngcono uphuma so ngiyinto lebulala kakhulu leyo iEFF so ngileto Floyd uhambile akahambi yedwa baningi beEFF labantu ohamba kubhlungu kakhulu Dudu Malema ngimbonile naye ukuthi hayi uva buhlungu shem nokuwa ngawa